umuhanuzi wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga cyangwa icyo twita social media, wamenyekanye cyane nk'umuhanuzi ndetse bimwe na bimwe ibyo agiye avuga rimwe na rimwe bikagenda bisohora. Uwo ni Nibishaka Theogene. Nibishaka Theogene yaramaze iminsi ari muri gereza azira ubuhanuzi yagiye ahanura buteye ubwoba, butari bwiza ku baturage bo mu gihugu kandi akabakura umutima. Uyu Nibishaka Theogene yaramaze iminsi ari mu maboko ya RIB, ariko ubu yamaze gufungurwa, ntabwo akiri muri gereza, mu by'ukuri ari hanze, yasohotse, ari inyuma ya gereza cyangwa se ari mu gihugu nk'abandi baturage bose. Uyu Nibishaka Theogene yafunzwe azira ubuhanuzi yagiye atangaza bwerekeranye n'igihugu ndetse n'abenegihugu bari mu gihugu ndani ndetse n'abari hanze y'igihugu. Uyu rero bikavugwa yuko agira iterabwoba mu byo avuga, mu buhanuzi atangaza, ugasanga ibirimo byinshi ni iterabwoba, n'ibikura abantu umutima, n'ibikura abantu muri mood barimo, ndetse bigatuma n'abantu bamwe na bamwe bagira ubwoba bukomeye. Rero yararimo gukekwaho cyangwa se RIB yararimo kumukurikirana bitewe n'ubuhanuzi agenda ahanura, ariko ubu ngubu yamaze gusohoka muri gereza, ntabwo akiri muri gereza. Nibishaka Theogene rero ubu ngubu ari hanze, ariko RIB yatanze gasopo ku bahanuzi bari kugenda bahanura ibintu by'incamugongo ndetse bari kugenda bahanura ibintu bitari byo, bakavuga ngo ni Imana batumye kandi babeshya. Kabone n'ubwo Imana yaba yagutumye, ntabwo ibintu byose ukwiye kuza ngo ubivuge kuri social media. Rero abantu muri kugenda muhanura ku ma social media n'abantu mugenda mubeshya, abantu muyoboye mu materaniro yanyu cyangwa se mu nsengero zanyu, murimo murakurikiranwaho, namwe muzatungurwa umunsi umwe RIB imaze kubafunga. Rero RIB yatanze gasopo ku bahanuzi cyangwa abiyita abahanuzi. Rero mureke mutuze kandi mukore imirimo yanyu, mutaza kubeshyera kuri zino mbuga nkoranyambaga za YouTube. Murakoze cyane. Njye na Akimana Harriet, kora subscribe kuri Akimana Harriet official. Thank you so much.